Kuta Beach in the afternoon. Warm weather, nice for relax ya. Sembari kontrol anak-anak, teman-teman BC yang lagi praktek dengan bule di sini. You can see the situation here. There are many people play surf there, surfer, learning, the child. They're playing ball, nice life, yeah. But not in the afternoon, especially at 12, 1, now it's very hot here. But in the afternoon, about 3 or 4, 4:30 or 5 p.m. it's good weather, yeah. Nice. This is the new situations. Yet we're very into the beach. Before when it was last year, 2022, there wasn't like a big stone here. Alright, let's checking the other students, maybe there. Alright, let's go. Tahun kemarin ketika saya touring itu nggak ada jalur pedestrian kayak gini ya. Tapi untuk sekarang saya lihat udah bagus nih. Juga ada penangkis ini apa namanya? Ombak ya. Kayak gini. Jadi orang yang tamu yang nyantai bisa di bawah. Ini lebih tinggi nih. Jadi aman. Asik buat nyantai. Dan kalau kalian pakai sepatu jalan ini kayaknya nggak akan ke masukan apa ya, pasir. Buat jogging track nih kayak si bule. Ya apa cowok baru satu. Ya kayak gini lah suasana Kuta terbaru. Apa saya yang telat kesini ya? Mungkin saya yang telat kesini mungkin. Jadi sekarang kalau di Bali sudah ada ini ya, penangkis kayaknya ya. Yuk kita turun.